Сахар Республикатын ütüellek artıha andoydu virtuoz komusçuta, andoydu kulturatın mastara Varvara Stepanova arçığına, mene xangalas uluğun meljaksın ehleger sakallı ırığa toyukka komuska huqayga 5 günnek üyereği ıtta. Maniserge kıbıtık tigiyinden qarısqal, bıtırыстaq bılat, suhuq simeğar master class bolla. Gulnara Mosova salgır. Varvara Stepanova arçığına töröbü toytutugar meljaksıge sayın ақсын sınnyana küy suoq senelına taqsar. Üs sılağıda sağa balağынан tuttaran bıyıl bastagıdın 5 günnek folklor üyereğin teryen ıtta. Iraqtan kelbet kıttaatçılar balağına ürdütten qona satan 5 gün ustata folklorga uhuyullallar. Kihi gün ustada kolabora elbağı bilir. Kihi bu 5 gün toloru günler bullağa diye onna toloru günge toyugu, narot ırıtın arastarın, ohoğay arastarın, toyuk tüelbenen uratıların, onna hınyana tariye ırıttan toyuktan hınyana tariye diyen bu elibitin erçiyemit bihi istenebit. Min benim idem bolan kolabora bile adın canğa hobi kurduk bullağa diye. Mihalana benim idem onna hobim barata bitten bolan haşi Mihail Elibet beyler çepçiki. Meljaksın ehligen oluqtoğa Matriona Saramyatnikova beyte kultura iketin ülehte bolan doğuya astına saŋany bile görö iste sınnyana sıljar. Qomuska sıyya tardıktan hağılan jarahınay kıllar söylер saŋalarga diye öğrettibit. Kihin ha manık sanata sahılanlar, kihi turuga şöy bağayı manık haydara kutun Beğer gür kurduk bu sahalı folklorga törü tügesterge hastan. Lağır bir sürün ığılçıtından Estoniyattan kelbet Snejana Badritskaya bolar. Yete gornay luğuttan törüttağ boların bıhıtынан saha törüt kulturatın üyrete sılcara bit. Saha seriger ulaappatak olorbatak bolan qaz birdi kehi tördün uğun bileğtağ diyen öydü bülketere garan lağır ülelirin bilen kelbet. Мы поем, мы изучаем тоюк. Для меня это очень необычно, очень по-новому. И я прямо чувствую, как это сильно, как на самом деле, изучая нашу традицию, наш род, наших предков, чем они жили, мы раскрываем в себе силу нашу. Вот земля, как будто бы она начинает поддерживать. И я это стала ощущать. Чем больше я это изучаю, тем больше я в себе это чувствую. Салгы фольклор лағырын Варвара Степанова Азия қолырын ойнуларын кәнне онна атырчақ еғарбыланнан тәрген ұйтар бағылақ. Гульнара Мосова, меңе қалас, мәлжақсы.